čas po prvi mož. Še 4 tekmovalci v kategoriji mladincev, zelo hitro so bili. Vsi skupaj so bili v 4 sekundah. Ante Markic. Ali bo vstopil zdaj v ostalijo čas? Je že v zadnjem gostu, njen čas pa zelo hiter, hitrejši od večine moških. Še zadnji ovinek. Malo težavno bo vse bolj agresivno v cilj, nima drevesa in prevzema vodstvo postav. Ekipa Kamerad je imela na majhno zimska serija downhilla, ampak Žan Jurca. Jan Cestik, ali bo prehitil do vse vrta, tako je! Jan Cestik je prav. Ali bo uspela Luka Novak, agresivno. Luka Novak v cilju na 30, zagledali smo ga pred ciljem, vstopa zadnji blok, zelo hitro, polni stok stoži. Gledamo, cilja. Gosti so. Petra Bernhard, first race of the season and first victory, so it's not the World Cup, it's Slovenia Cup, but I guess you're happy? Yeah, I'm really happy. It's also my first interviews this year and the track was awesome. Really fast, nice berms, nice visitors and very nice organization. Super nice. So see you back for Maribor and maybe some more Slovenia Cups this year? Of course, for Maribor, I don't know if I have time for some Slovenia Cup. I try to come back because it's very good organization and funny people and nice people, but yeah, we will see. Your goals for this season? You're on a new team, new bike? The bike is very good and we have a very good team. They are really motivated, so we are motivated too. And yeah, Maribor is my home track. I hope to can go top 10. Dankeschön, good luck. Bitteschön, danke. No, it's the 4th time now. I was first race for me for 2005, and now the last 3 years. And 3 years ago I was 3rd, last year 2nd, and this year 1st, and it's awesome. Pretty happy. So, did you have a good feeling? Maybe you knew you were in game for victory today? Yes, I knew I can win, but after qualifying I had 2 mistakes, but I was 7 seconds behind and I thought, oh, that's really much, and now it's so close, and I think this is one of the best races in the year. So many people and perfect organization, and I'm just happy. Are we going to see you at some other Slovenia Cup races except Maribor World Cup? Yeah, maybe a week after Maribor World Cup is at Nationals, and 2 weeks later Championships, and one of these races I will do, and of course the World Cup in Maribor. Kako drugo mesto, v bistvu najhitrejši Slovenec, si računal, da danes lahko praviš s tujimi tekmeci? Ja, jaz sem upal na zmago, no, tako kot vsako tekmo, razen za svetovni pokal. Tako da to drugo mesto ni slabo, glede na to, da zastanek ni prav velik, zdaj nisem še pogledal rezultatov. Sem zadovoljen, ker vem, da je bilo zelo napak in se da vse to popraviti, no. Tako so malenkosti, no, sezona še ni, svetovni pokal je še delč, tako da je še zmer cajta za kaj popraviti. Torej, dober začetek sezone zate, tukaj skoraj na domači dirki v Avčah. To vsak reče, da je domača dirka, čeprav sem pred tekmo, če sem 15 spustov opravil res. In pač proha mi tudi leži, no, glede na to, da je suha, lahko jih malo manj, bi šlo mokro, ampak bi bilo pa zelo več drugih težav, tako da je, kar je, jaz sem zadovoljen in to je to, no.
Tadej Humar po odličnem položaju po polfinalu. Verjetno si računal na stopničke ali celo na zmago v finalu. Kakšen je bil ta tvoj finalni nastop? Ja, kazalo je dobro, ne, saj po kvalifikacijah. Ne vem, pač padec na takem bednem ovinku, ne, ki si ne bi nikoli mislil. Ne vem, drugo leto boš nekaj čemo. Pa še veliko priložnosti imaš to sezono, ne? Ja, dobro, samo avče so avče, ne za mene, ne, le domača tekma, ki se če pač vsak pokazati malo več je pač ljudi, ki navivajo za tebe, ne. Ja, puhno še dirki je to sezono, tako da bomo probali nadoknati tam, ne. Se pravi, ne boš razočaral, tudi danes verjetno nisi razočaral svoje navijaške skupine, če pogledamo tole fan club. Ja, ne, nisem, sej 5. mesto je konec koncev ni tako slab rezultat, ne. Tudi točke za pokal so še zmeraj, mislim, nekaj jih je, ne, tako da pozitivno naprej na naslednje tekme, ne. Še več motivacije in še bolj jezen. Žan Fojkar, prva dirka za Supersnurf in tudi prva zmaga med mladinci. A si sebe tudi presenetil, če si že vse druge? Ja, izjemno sem presenetil sebe in vse. Proga mi sicer ni všeč, ampak fural sem dober, to je to. Imaš kakšne upe za mogoče skupno mladinsko zmago v pokalu Slovenije? Ma pa niti nimam. Sicer mi je bil, letos sem sam sebi rekel, da imam namen biti med top 10 mladincem in to je, ne vem, ne moram povedati, predober, super.